ngasi nungdaram phong ki ba tuan manipuri si phong singdagi maroi ba I pausing khonga charaga manipur top channel gi mayam da share tawzagi anbada maroi ba pawma Jiribam district su covid vaccine kap lobi angalwadi worker amalai khidrai manipur ahan boina kumbidigi covid vaccine kapar angalwadi worker amalai khidabigi wathok leidingeda Jiribam district ki boro betra sub division gi manung sanba Tuisolen village da leibi angalwadi worker Thansing Marsai Humpu Mapuroi Kidraba HSB Kapsing Kaupi Asi COVID vaccine Kap Lubadagi Ngarang Nungtil Silsar Valley Hospital Dagi Silsar Medical Hospital Tamna Pubada Lambita Kidre Mahak February Taraga Treta Gokal Primary Health Center da COVID vaccine Kap Labamatung Numidang Dagi Hauna Arum Lehu Horakpadagi Doctor Singh Tanaduna Mayumda Matam Khra Leram Labatungda Henjilak Padagi February Kunga Treta Jiribam Hospital Ambulance na Puralaga Layanki Makatana Mars Amada Kasargi Alipur Hospital Puraktuna Layangbra Pibam Parakpa Ubadagi Silsargi Valley Hospital da Thasigi Marida Puraktuna Makatana Layanki Tungnangarang Silsar Medical Hospital Gungarda Purakpagi Lambita Lakidabri Asiba haksang Jiribam da puraklaba matung mok ta thamduna ngasi haunabi matung ina mayumda mathau mga pangtokre hairiba pawmusu ngasi phongkiba pausesing da maroiba paw amoina phonari atopa paw amana rajniti warasing ayambana masin thiba ngaktani ai amadi aikoi kharadani sengna ngangribasi CM Biren Manipur da leiriba rajniti walasing masin thiba ayambani ai amadi aikoi kharadani sengna ngangribasi Maduna Makoina Haiba Pangtha Thajarugano Miyamna Propaganda Satkano Haina Minister and Berena Fungokre Wapamasi Manipur gi Ning Tamba Kanabaki Damakta Anglo Manipur War 1891 British land Sona Kibida Maraiba Manipur gi Ning Tamba Ngaknaba Honabada Achauba Thaudang Lokiba British na English Sanipan Maudraga Matoigi Jun Nipana Fangsi Tauduna Hatkiba Freedom Fighter Shahid Shobedar Niranjan Singha Setrigi Ningsing Thoram Bharatiya Gorkha Parisanga Manipur State Branch na Sindunanga Sinungtil Kangla Tombi Hindi Secondary School Pangtokiba Thoramda Chief Guest oina Yakiba Manipur gi Minister and Berena Wangangduna Fongdokibane Chief Minister Hai Masin Thiba Rajniti Wala Singna Haibada Pangtha Thajagano Board ki matamda Makoina Humbada Satpigano Makoigi practical amadi visible adu sengbra haibadu yene makoigi propaganda khak satloidabani se minister oiriba Biren aihakna laingak session paidingi matam sida Manipur gi damak kari tawkre thabok oina pangthokani haiduna lauthokibadu thabok oina pangthoklabra haibadu miyamna yengadabani miyamda minam mangang batarabadi bot pipigano asum mangang ba asum bathabak tawo minister ni hairabadi bot pipiyu Atopada bot Kaitokano Achumbagi damakta Puna Ekoi Satminagadabani Haiki Makasa Tarakpoina Atopa Pawamana Mahosagum Hayindagi College in class Overgani All Manipur College Teacher Association Amakta Amasum Federation of Government College Teacher Association Fegoktana Taresuba UGC PN Regulation 2018 Satna Halu Haibadabi Tauduna Class Lobuleptuno Kongjang Sangshilaki Badu Ngarang Fegokta Amasung Amatagi Lusinga Manipur Minister Education Minister Amadi Mari Lenabo Official Singa CM Secretary Unaduna Wari Sanabda Lonana Memorandum of Understanding MOU Ama sign Tauduna Yanaba Purakibadegi Hayendigi Hona Oza Singna Mausagum class Lauduna Mahiro Sing Lerik Tambiba Horagani Hadi Hiramasiga Mari Lenana Fegokstagi General Secretary Dr. and Somorendro Singhana ngasi press tatorokpa chirol amagi matung inadi Fegokta amadi amatana taliba dabi asigi matangna Chief Minister and Biren Education Minister S Rajan Chief Secretary Higher Education ki Commissioner Director of University and Higher Education amadi atai mari lainaba official sing asauba thaudang lauduna yanaba puraktuna thabok oina pangthokani hairiba sibu ngamkhai leitana thagatpa phongdorakli loinana yanakibo wafam singa sibusu thabok oina pangthokpinaba appeal tawki yanakiba sigi matungina mauk sagum hayengdagi hauna Manipur Sarkar gi makhara leiriba college singi oja singna class hoba horagani hairiba pawmasu maruiba pawmoina phonakhi Makasa Tharakpoina Manipur gi wangmagi maroiba paw khara
धर्मगी लुसिंग दलाई लामा कोविड वैक्सीन कापथोखरे गुजरात अनीसुब डोज की वैक्सीन कापखिबा पॉजिटिव ओइरे धर्मगी लुसिंग दलाई लामा अहानबा डोज की कोविड-19 वैक्सीन हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला कापखरे TBTN की धर्मगी लुसिंग दलाई लामाना हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला अहानबा डोज की वैक्सीन कापथोकपगा लोइनना मियामना सिग्नब लेतना मंगजिल थाना थुलक्तुना कोविड-19 वैक्सीन कापथोकपिनाबसु मांगना अपील तौखरे हाइरि अमरमदा गुजरात अनीसुब डोज की कोविड वैक्सीन कापखिबा नुपा अमा कोविड-19 पॉजिटिव ओइरे हाइना एजेंसी की पाउनु हाइरि महाक अहानबा डोज की कोविड वैक्सीन कापख्रबा मतुंग अनीसुब डोज की कोविड वैक्सीन काप लोयरबा तुंगदा पॉजिटिव ओइखिबनि हाइरि थाउदोक्तुगा मरी लेना स्टेट अदुगी अखंग अहि क्याना मधु करमना ओइरक्लिबनो हाइबगी मतंगदा एक्सपर्ट की ओइबा थिजिन हुमजिनबगी थबक सथखरे हाइरिबा पावमसु फोनखि लोइसिलकपोइना पावमना बीजेपी ना वेस्ट बेंगल सीट 53 लाउथोखरे कांग्रेस ना वेस्ट बेंगल सीट 12 असम ना 90 लाउथोखरे तंकक निपान तोना पांथोकदरिबा वेस्ट बेंगल की विधानसभा की अहानप तंकक की मिखल थासगी कुनगतरेता पांथोकदरिबा सिगिदमक बीजेपी ने सीट 53 की मिंग अहानबगी ओइना लाउथोखरे अमरमदा कांग्रेस ना वेस्ट बेंगल सीट 13 असम ना सीट 90 की मिंग लाउथोखरे तंकक अहुम तोना पांथोकदरिबा असम विधानसभा की मिखल की अहानबा तंकक की मिखल मार्च कुनगतरेता पांथोकनी अमरमदा मिखल सिगिदमक पीएम नरेंद्र मोदी ना अहानबा ओइना ngasi वेस्ट बेंगल की पेरेड ग्राउंड पांथोकपा मियाम की रैली दा सरुक यागदौरी अमरमदा स्टेट असिदा पांथोकदौरिबा मिखल की रैली कुंदसु प्राइम मिनिस्टर सरुक यागनी हाइरि अहानबा तंगकी ओइना स्टेट असिदा सीट 13 दा मिखल पांथोकदौरी अमरना तृणमूल कांग्रेस की लुसिंगबी वेस्ट बेंगल की सीएम ममता बनर्जी ngasi सिलीगुड़ी दा पांथोकपा मियाम की रैली दा सरुक यागदौरी हैबा पाव अमनी अतोप पाव अमना सकनायरबा फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी दा यावख्रे लेबा असिगी ममिंग लेरबा सकनायरबा फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी दा यावख्रे मा फॉर्मली ओइना ngasi बीजेपी दा यावखिबनी हाइने एजेंसी की पाउना हाइरि माना बीजेपी दा यरकपदा बीजेपी की लुसिंगबसिंगना माकपु तारामना ओखरे ngasi प्रधानमंत्री ना वेस्ट बेंगल की पेरेड ग्राउंड पांथोकपा मियाम की रैली दा सरुक यागदौरिबसिदा महाकसु सरुक यागनी हाइरे पाउमसु फोनखि लुसिलकपोइना तेंतकना म्यांमार गी ओइबा अपडेटा म्यांमार दा लनमीना प्रोटेस्टर सिंह दा टियर गैस कापख्रे म्यांमार की प्रो डेमोक्रेसी लुसिंगबी ओंग सान सुबु लनमीना फजनखिबगी मयोक्ता हौजिकसु लेबाक सिनबथुना प्रोटेस्ट सथारि ngasisu ladmina protester sing tan khaina ba tear gas amadi nomai kaptuna ta khai khre haiba pawmusu ngasi phong khiba ngdam si phong sing da maroi ba paw am oina su fongnari tentan oina mem ngasi gi manipur gi ba covid-19 update mem da share tawjaram gi ngasi shumna gi mi ahum ka covid-19 na positive oihan ki apun boina covid-19 na positive oikhiba mi si lising kun ga mapan ga sani ga maudra ga mathai su khre aduga ngasi su mi taruk covid-19 gi na ba pharaktuna discharge taw khre अदु अपुन बोइन रिकवर तौखिबा मिय मसिंगना लिसिंग कुनगनि पानगा सनिपान का मौद्रानि अदुगा हौजी हौजी एक्टिव केस द मिय कुनगनि पा लाइदि नहंदुना मिय कुनगनि पान मणिपुर द लाइदि मिय कुनगनि पान मिय कुनगा त्रेना जनरल पॉपुलेशन दगिनि मिय अमना सीआरपीएफ दगिनि अदुगा अपुन बोइन सेन खिबा मिय मसिंगनि सहुम गो हुमद्रा गो हुमदोइनि ngasi covid-19 ना मिय अमत मणिपुर द सिखिदे अदुगा हौजी हौजी स्टेट की ओइरिबा रिकवरी रेट से अदुगी मतिक सिंथानिंगे ओइना 98.63% लाइदि हाइनसो प्रेस रिलीज ना सुमा खाताना से फोंदोरगली एंड थैंक यू